Maikanem abilin. Tinapalapas, nalpasan ti panagbakasyon ni Victor, ket nagpakadan kini Rina. Kaslaw na imot tiliday ni Rina iti day tagundaway. Agsublin ni Victor para iti pagrebangan na kasoldado. Iti matkuta damang ansong. Nagplano da ito'y akidnapon da ni Rina. Simmalog da nga rod, ket nagdiretso da iti asyenda da Don Simon. Gapotay jay ti pag-aayat ni Rina apapanan. Napanda nagpaliw iti asidig ti balay. Anay ranta pagturugan da Don Simon, nukas ta nga umyanda iti asyenda. Nakita da iti ruwar ni Rina. Itagagayem at tuwin tituloy ti nobela tayo na paulwan. Maikanem abilin! Dayjay, nakatugaw ni Rina iti paraangan da ita balay. Nalakalangi italaw tayo da ita babae. Mangansong. Umasidag tayo. Ngam aginayad tayo lang, tapno sana makatlaw. Victor, nalidayak. No apay ngamin anas kan nga agabrot ka. Nang agor urayak lagtakan ka. Urayak ti panagsublim. Ma'am Rina, umunod kan. Rabiin. Ang mga numalamiisan ka pa dito. Nana, Umunod kan balasang ko. sige man laangan, Nana. Imunagdan mangansong. Sayang, Kasano itan? sa nabalin. Agdan tupay sa balay akong daway. Ala, pumanaw tayo dito. Oh, dahil balasang ko, uminom ta iti gatas. Agyaman na, Nana. Ma'am Rina, anya ti pagpanunutang. Kasla naliday ka ngamin kadag ito'y nga altaw Nana, gusto nga ta? Te, Anagayatak iti may sa alalaki anak kaamam mo, iti nabiit. nagayat ka? Agayatak, Nana. Agarop may sa abulan lang ang anak ko'y kuyog kami. Saan adakas? Ngam ti saludsod. Sigurado ka kadi nga ay ayatam. Uwan, Nana. Kat iso, sigurado ka kadi nga ay ayatam na kamot itinapudno. Ha? Sa bagay, no napudno lakit iti panagayat na kan ka awan ti parikot. Panagkunayo nga ta, Nana. Linong ko naklaang dayja alalaki. Si katay balasag asaan arumbang alukwan ti may sa alalaki. Kaputa na singput ka, kan napintas ka. Nana, Sapay kumata na pudno kan ka dayjay alalaki. Nana. Sapay la kumata saan na kanto apagsangitan. Ituloy tayo ti agpaliiw. Ket kitaan tayo. No kasano maitalaw tayo ni Rina. Mangansong. Kinapudno na. Agtokyat direk nak iti daytoy nga ramiden tayo. Anya? Jak gayam kabalan ti kayat mo nga ramiden tayo, mangansong. Isa pa nga asim. San tayo kuman napatuloyan? Lando. Gaputawan basol na kada tayo. Awan amuna iti kinadakas dagiti dadakkel na. Ay subli tayo kuman ni Jay Kuta, mangansong. Anya? Pakawanan na. Gamjak gayam kabalan. Nasingpit na tao ni Rina. Ket di rumbang nga may raman. Rodrigo, pampanunutak ni Victor. Amok no apay. Bay amlatan, Carlota. Rumbang adito'y mansyon nga agnaad. Iti kasta, saan ko maamaisina kadata? Ngam kinay kayat naman ti agsultado. Iso nga rod ti kayat na. Ngam kasanon no. No, anya? No matamaan iti bala no adda pakigubatad da. Wano saan ang mga numapaldado uno anya. Saan ko maadahita ti panunutem?
Ikararag mo kiti. Asapay la ko ma, tawan ti dakes a mapasama ken ko ana. Kandi ka unay agdandanag, Carlota. Pudno asaan ko nga anak ni Victor. Talaga ang panunutak ti mabalinto ang mapasamakan ko na. Katay ti pagdandanagak. Carlota. Napatagan kanyak ni Victor Rodrigo. Pudno nga anak ti panagrignakan ko na. Agyaman na, Carlota. Basta taramidam, agararag ka, ikidawam iti panarabay ni Victor. Nana Marsing, tulungan nak ngagdalos dito'y nagnaedandaman ng Ella. Tani, pagbalayan mo't kandagi tilawa-lawa. Siya akong ti agtalos, ma'am. Dirong bangag trabaho ka, ta sikati amo. Unay ka, Nana. Imbagak matinkan ka sa anak asadot. Uray pa'y amo nak, agtrabaho aklat ta. Ma'am, Nana Marsing, no pimanaw da ami kan manang Ella dito'y. Api nga rod nga ado pa'y laang tigamit da. Nakitak iti sila da ito'y anag na edanda. Ado pa'y laang tibadbado da. Kasla awan matinaksay. Api nga ta. dahi tati pagsidaawak, ma'am. Basta tinadamak kulatan kat pimanaw da. Taag sidaawak la idi. Di matan sumrek iti trabaho na dito asyenda. Sa iti kwan, di matan senyora ani tati mangimaton dito asyenda. Kasta? Kat isunti mapaturay. Nga uray saan may kanata dagiti ibaga na nga aramiden me. Kat aramiden mi latan a. Tano saan kami ngagtungpal, ikatan na kami mo. Anya? Wan, Ma'am Rina. Kan damak ko pa'y idia ka na yun asaan da nga kinaawatan ka ni Ella. Tunggal ka no agkita da, agsubang dalata. Sa bagay, na imatangak mo't nga iti na minsan, inasutan ni Senyora iti paltog ni Ella. Anya? Ngam, binutbutang na laang iti ni Ella. Anya? Wen, ma'am, saan da ngamin nagkikinawatan? Nukat umay dito asyenda ni Senyora, agsubang dalata. Kasta gayam. Aguray ka. Adda idi na imatangak kadakwada. Linayatan ni mama ni manang Ella. Tongpaan sa idi ni mama. Ngam saan na ngayon tuloy, tapag iso asim mang puwetak. Ma'am, Iso ang mamati ak iti bagbagam, Nana. Akanayon da nga agsubang. Ngam nasingpatmat ni manang Ella. Ulos adinak pinakitaan iti madi. putno, nasingput ni Ella, man nakaawat. Maiparbang launay nga iso ti mangimaton dito asyenda. Ang kalaat mo't na nagpukaw. Nana, iti pa nagkunayo nga ta. Addaam mo ni mama iti pa nagpukaw daami kan manang Ella. Daita ti Jack amu, ma'am. Daita ti Jack masumpatan. Kumusta ti pagnayo, Nando? Limot kadwa ni Rina. Pagtukyan direk na kiti kahit ni mga ansong aramidin mo. Iso asaan kayo ang nagbaligi? Sana mga ako ti konsensya ka may raman ni Rina. Good. Nagpakasal ka ng mga ansong, adining patuloyin ka tanggap mo. Imanungan. Isaw nagsubli kami dito ikuta. Sige, Nando. Mapanak pa iti kalapaw ni Abagpal. Madlaw tayo kinaliday niya kami. Amuklatan tiga po na. Oh, dahito iti Diyos kan tinapay, ma'am, ag merienda tatay. Amuk anabannog ka iti panagdalos ta itay di tabangir abalay. Agyamanak, Nana. Agpalami istapay. Dahito iti Diyos mo. Agyamanak, Nana. Naimas, Nana.
Apag iso ti alsam na, kan saan unay anasamir. Oh, daytoy iti tinapay, bangan ka pa'y. Agyaman nak, Nana Marsing. Nana, awan ka di ti asawa kan anak mo? Ha? Siguro, napintas ti anak mo no babae. Ngamin, napintas ka pa'y laang. Nga uray addan edad yo. Nagasat tinagbalin nga asawa yun, Nana. Ay, Oh, nagsinaay ka matan, Nana Marsing. no amumla ko matinapasamak iti anak ko, ma'am. Apay, anya tinapasamak kan ko na? Dumalagip ko tinapalabas. Diyak malapdad, diyak luwa. Nana, Punutik ito na napintas ti anak ko. Ginundawayan dagiti daka sa tatao. anya, Rinamus na. Kitay dati sana maklon ti anak ko. Dinadaal dati dayaw na. Ikinababae na. Gapo iti dayta. Ginaidin kayat timangan. Aging gana nagsakit. Sa di na pa'y kayat ti agpadoktor. anya. Aging gana tay. Ha? Kaasin at gayam ti anak niyo, Nana Marsing. Kati matasawak. Natay matan. Naatake iti puso gapo iti naramid da iti anak mi. Nga iso ti impatay na. Anya. Iso nga ita. Agmay saak nga agbibiagri na. Apay, di yo amamu dagiti nang ramas iti anak niyo. Ambok tinagan jay maysa. Taday ta timbaga ti anak ko kanya kanagan. Anya, Nana. Jakon ibagakan ka, ma'am. Bay amon, saklatan ti makambo. Nana. Ikarkararat kulangan kini Apo Diyos. Ngay so ti makambo ka dagiti tao adakes ti panagpampanunot da. Sige. Maawatan ka no di mo maibaga kanyak, Nana Marsing. Maawatan. Ami, anda ka man nandito nga gininudo. Si Kagayam, Lando. Pagugustom ta ginudo, no kasta rabia. Gam, amak, ada pang panunutan. Lando. Ni Victor, saan ka di? Gwen. Pagnoti ko na. Pampanunotak ni Victor. Amo ka nasakit kan ka. Tiksi nga, anay matangan tayo jay turod. Gapo tayo ayatam, saan ka di? Lando. Madlaw ko di ka ni Victor nga gayat kan ka. Ang mas dawa. Tapay kaschitin ay matangan tayo di. Naging nagdamutan ka ni Rina. Gwen na rod. Kaya tasawan da ita. Ada na kinawatan da. Apay. Kaano di pa nagsubli ni Victor? Apay adyak na amuan adagos. Kasanong naman ta. Kat adata mo dito'y kuta. Kat nalami. Iti pa nagsabat ti dalan da. Naginusto da. Anya mantan. Anya mantan. Sa bagay, awan maipagpanakal ko kan ni Victor. Nakurapayak-laan. Kan kang runaan na. Nadadaalan ti dayaw ko. Nga isumatan ti makagapo, adyak na tunoy ti arapaap ko. Ami. Inkarik idi kan ni Victor. Atun uyak ti arapaap ko. Ingamdya kun natunoy. Iso nga aklo na.
maklunak laptan. Ngayon natin unak ni Rina. Gapo tayo iso ti ay-ayatan ni Victor. Nasakit man maklunan. Yami kami kata. Lipat ako ni Victor. O anya, awanan ti gatangan ta, Rodrigo. Nagatang kumatan ti kayat ko agatangan. Ang mga nada na lipatang. Awanen, Carlota. Isong agawid ta. Mapantan iti nang iparkingan tayo ti kotseta. Anya ti karga tayo ti limabas at truck. Kayo, saan ka di? Wen, nalabit ang napanda pinukan kadagiti bambantay. Anya? Legal nga taday jay, wano imposlit yan. Italaang ang makakita ak dito'y iti truck ang naglaon iti kay kayo, Rodrigo. Nagadudagi jay akay kayo. Wen nga rod. Mala, umay kakitin. Agawid tan, Carlota. Ipusin tayo, kayo, tindayo tayo bantay! Ay, nabanlogak. Nagkapuham, Rodrigo. Kasla na bang bandog ka? Pinasyar ko ti bantay nga si dagiti masakupan tadaga. Kat? Kinitak no ijay tinagpukanan da iti kayo. Saan mo't kayam? No agtultuloy ti panagpukan da iti kayo. Amangan no makalbon ti bantay. Anya? Napanunot ko ngamin. Nga mangan no nastrekan dagiti illegal loggers ti San Isidro. Anya? Pudno nga ta ti atap ni Rodrigo. Gagayem, di uliwan na dinggen tituloy ti nobela tayo na paulwan. Maikanem Abilin! Nobela ni Virgie Baclay. Direksyon, June Ributazo. Technical kan musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Maikanem Abilin!